Oprostite. Recite. Nije pitanje nerazumevanja i bojim se da ta, makar i ovako nasumično izneta opaska na to kako ljudi razumevaju političke procese nema mnogo veze sa tim šta se zapravo zamera političarima i zbog čega se stvorilo to nepoverenje. Nisu to političari koje ljudi ne razumeju, koji su ispred svog vremena, nego su ili netačno odgovorili na neki zahtev koji im je u recentnoj istoriji bio ispostavljen, ili su iznevjerili neko očekivanje, a za koje su građani legitimno imali pravo da traže ispunjenje. Bez ikakve namere da sada ovo svodimo na nekakvo lično prebacivanje, nego zaista da u opštoj nekoj ravni razgovaramo. Nije sve pitanje nerazumevanja nas koji se ne slažemo s tim da političari budu na kamionu, kako se to sad kolokvijalno kaže, nego koji političari da budu na kamionu. Jer nije nevažno da li se ko i kada ogrešio zakon, da li je ko sačuvao kredibilitet u bavljenju politikom, pa da se obrati i da bude lider, pošto vidim da je to ključna reč svakome ko se bavi politikom, prvo da postane lider, pa tek onda sve ostalo. Uz dužno poštovanje onima koji su zaista uspeli da postanu lideri, moramo se podsjetiti da je lider skup nekakvih sposobnosti, a ne zadatih funkcija u organima stranke. Dakle, to kada budemo kao društvo odgojili, kada budemo vaspitali, onda možemo da zameramo ljudima da nešto nisu razumeli. Ovako me strah da to može zvučati malo arogantno, a to neće doprineti razumevanju.